Hey, say guys. Say. Oh, Lynn is here. Remember, me ndambonyora something here. Ambonyora kamwadi kangu. Nasi tafunga kari kayetredi kangu. Tuwana rakasuwa. Ndikugezi ndikutsvaga ka Mickey Mouse kangu kegrey. I hope nyashana ukarasa. Ndishanozviita ndikutsvaga Mickey Mouse yebrown ndeishaya. Ndoda kutomufonera kuti where is my brown Mickey Mouse? Where is my brown Mickey Mouse? Ndisikukaona kaka Mickey Mouse kangu kebrown case. Ndakasuwa. Ndakafunga nhasi. Zvise Lynn Fitho timboti one day. Nhasi Saturday ndaswera ndakavata. Ndoswera ndakavata. Ndozomuka kuma 6 chaidzo dzeusiku. Mendise my earphones. Azaenda nhasi. Aziwaita nhasi kazadzokera Bangkok. Ndoswera ndakavata. Ndozomuka kuma 6 apa manje blanda ndaita ndamuka kuma 6 iyo. Ndasakambotsvagara manotsi ndosimboti pandovata ka ndichakananyira manotsi endozofanira kurekodha. Ndoita ndozoita video but ndaita blanda ndakaneta because ndanchitya kuti patapedza live ka tazobva tangotamba kana kazi tichitaura nyaya saka ndanda kutya manje kuti ndikavata kazi apa anga achindaneta azovata kumafoma imwana ndafunga ndikavata ka apa bhazi rake ndira10 saka ini ndikavata iwo vatisa ende alamu yake yanga aseta hatina kuinzwa saka ini ndabva ndatoti what ngaavate zvake indosara ndakagara indomirira kuti ndinamutirira umukango wasvika kuma 8:30 o'clock saka ndatoti ndomirira 9 o'clock dzacho kuti gaye usiku hwese gaizi ndanga ndakagara chipira kuti ndigozomusa nyasha kuti asazovatisa osiyiwa nebhasi paazomuka paabuda achienda ndo pandazita sei pandazovatawo saka ndanonoka kumuka guys ndoisa Lynn Fitho panapa taapa 100 chamwa ine mwana taapa 100 ndo pandikuisa Lynn Fitho panapa crazy maimbomurosa vanhu ndikamirira Lynn Fitho by the way Lynn Fitho anofanira kumbonyatsondiudza kuti Fitho is the rake kwakutikira ndatokangamwa guys because I remember channel yake yava nayo yakakanzi Lynn Fitho nokuse bla bla zviri sei Felistas masumbukire sei Maria Mangani Poidam Vashet Kuzinyero Lokadia Morwira kuti simukai zviri sei Shelter Pamire sei mode isakatiyo Poida sei Teo Mazinza Sinzada zviri sei rubatsiro burei tone taritari zviri sei Thokozani Mulaleya Safadzwa zviri sei Dadi Raigaura sei Lezinya Chimandamba uri sei Lincoln my everything my Lincoln my ndikuimbire zvako songu Lincoln my Lincoln my everything my Lincoln unofanira kuzopinda mubhokisi ndikozombokuimbira I want to sing for you ratidobhona zviri sei Gudi Benson Masau muri sei vari sei mai Masawi VCM zviri sei tione Natasha Makiwa Fadzai Zimbudzi sei Gogochevi Magoyumbo zviri sei Lawrence Moyo Lori Nzunde ndokubvunza kuti newe hauna kutifana neni munhu anotamba bhora iri ndakakufananidza maybe imagination yangu Chris Madakwana Chris ndakuziva une good smile
mafadzwa muchaonyerwa uri sei nyati 1489 1489 sei sei bhutitaritari shares matenga uri sei ndiani mwandasiya anita mutubuki tatenda marange uri sei anita ehinda dzokoro dzake definite manyenyiwa uri sei sei hilda mutodi nometa makuze zviri sei sei with this locadia murwira vongai trinos mei tsatsa uri sei mamoyo mamo anesuneti zviri sei oh my god vakawanda guys pressure oh rose b uri sei zeta chikungwa linda maziti zviri sei sei who else sister uni sister Eunice ko madokuti sister Eunice ndakuda kutokumakirirai ndine imagination yazuro yekuti makayemera Lincoln it can't end like that ndinotofanira kutokuvengerai ichibrigade ichocho crazy ndasodedzwa Lincoln ukabva wanyoreraikira Chone Kahle makutaura nechindiviri panapa nauyu kuti ndisazvinzwi manje ndikutodzidzira Alice zuzorisi Alice unomborowawo futi yei masi ami zviri sei sei mafadzwa muchaonyerwa sei sei locadia chadunga kato marangu mamoyo special Emilia mugwagwa oh ndiledi gwagwa zviri sei sei saka neiwe wini pachao AC matsambiwa zviri sei sei let's see masi emi zviri sei guys I'm so heartbroken iwe chamwari Lincoln ndakuda chihururu ndichikuimbira you didn't even comment how dare you why cha uzoti ndatoita my best achakuimbiri Grace Dondo zviri sei Charity Peresu zviri sei sei Blantina Jakachira netioni ndiani Kenneth Junior uri sei Helena M zviri sei sei Sheuta Moyoshi uri sei sei guys I feel humiliated ungati ndakuimbira we didn't even comment wakuta basa rekumhoresana nasista Eunice nechindevere Lincoln utini ndiani wandasiya modesta katia guys hakuna kuramba kwakadarika apapa kuita kupfirwa guys the moment sister Eunice vakangokumeutira uchatombodi kana kunditarira apa I sang for you with my melodious voice unoziva kuti ni voice yangu rinoda kuti unorecord do you know kuti ndakasainwa I was signed again mwanyana manjira yesina kumhoresa Eston maigurira zviri sei sei Gladys nerufiri zviri sei guys handichakupinzi futi mubhokisi ikira Lincoln watadza kukomenda songo yangu shamwari talendi mapaya uri sei zvako wini pachao yes aenda amboenda kunogadzisa zvidakasa kuikira mustudent ka by the way she's a student saka anofanira kumbopota achienda kuchikoro guys achazodzoka let's see but achamboti rovei zvakare ikoko nash zviri sei sei Lincoln nyange ndikakuona ukanimhorosa handichakumhorosi futi ungamboti indi kukuimbirawo ndiignore zvinorevei izvozvo ndere 1 second guys ndakuda kuchiisa Lynn Fitho manje 2 seconds tione kuti kanda ndichifila kaita here toisa Lynn Fitho by the way panapa guys kana ndakuzoisa vanhu mubhokisi don't tuka vanhu
Haiwawo sister lokadia ndezvenyu izvo baiginya chete vachatondiona ndezvavo izvozvi ndimi muri kuvatyisidzira sister loka muri kuvakanda fiye honeiko zvinoizvi ndida kuzoimbira adhimai kana auya handichadi kuimbira munhu wese wese because havandi appreciate Lincoln haana kundi appreciata. I feel heartbroken. You didn't appreciate my melodious voice Lincoln. Ndatorwadziwa saka miraitoni laptop yacho ikuita slow manje. Why ndakuisa Lynn apa pachinhu chacho chikuita slow ndichiisa nomaita makuzi uri sei sei Daina moyo voice rangu don't worry ndiri kaurigadzirira riri saved save the best for the last hamna chirungu chakanaka ichocho for admire nda kumuimbira miraitioni ndiani nomaita kakuzi ndakumhorosa guys Miko, why are you so slow? Name chimukufira changu chikuita so slow guys. Wow, Ana mandizvidza uri sei sei. Zvaiva zvanezuro nhenyi sister lokadia. Zvanezuro chete yes. Not, it was not meant for every day. It was meant for last night. Hamuizivi here kuti iwe kuda kumbonyengerera nei. Mesi machiona uri sei sei. Nei kuchii chikuitika internet yangu ndiyo yaslow kani chikuita kunonoka guys. Chikutenda boza kuti ndiri naka ndisazotasa paside kudai ndenda kuti amwe ndikuignore guest guys. Why? Be fast please. Ikuita kutindirira guys kunge yakastika guys. Oh my god. Why? Katongotenderera kudai guys. Anzi adimai ndega nofanira kungoimbirwa guys. Uyu yangu ndingiri kune internet iri kuita kutenderera kudai so kuita slow. Why? Please, I beg you, work. Ndikazotasa paside kudai ndaisa guest ka ndinda kuva disrespecting kune munhu wachona ndidi kudero mbira nditange ndapedza zvekuita zvekustika kwechifoni komwechi ndoita sei guys iri kuramba ichitenderera nandidzime futi nditangidzapo ndada kuisa Lynn guys but mira nditange ndapedza nezvepachilaptop ichi pane katsamba kandokufanira kuikira saka karoramba kachitenderera kudai kari kuramba naye kari kurumba ndiani wandasira pane wandasirira here ana mumhuri yesu ndakumhoresa Natasha Makiwa hanzi headline muroora otsamwa mushure mekuhwepurirwa potential vheni isi zvakuisirira chikomborero jaiwa zviri sei nometa makuzi sei sei nai can you imagine chingoramba chichitenderera fungai mvindi zviri sei aiwa no ndasatombozviona don't even mention this here please don't. I'm begging you please on chakomenda don't mention my group evanhu don't mention about that silly story. We don't want to address those things. We are not that nepios. Do you understand by the word nepios? We don't want to address that. We want to be a happy family at address izvozvo. Those ones, please, vachange vachikomenda, please don't talk about people's groups here. Don't talk about people's names. Zvakadero isusu toda kungofara handiti. Don't talk about that silly thing. Don't talk about that. I'm begging you in the name of Jesus. And it's love Miss Mapanzo. She say
As guys, security, ndo vakatotaura naangonini kuti mijeto iti. So chiro kati kuna chiro. Security, ndira kutovablokera Lincoln days. Havangasviki vachinditorera Lincoln panapa. I'm not. Hey, Buti Benson, the ones. Definite maseke did say right yazoita guys 1 second yaita manje chimira ndipedze sei ndichiedha Lynn Fitho please ndokumbirawo vari kuzokomenda musameshene about zvevanhu vari kungotaura zvavari kutaura isusu tikuda kungoita zvepanapa don't mention magroup evanhu because before you know it ndo panenge pakuzonzi takataura about people don't do that. Don't do that. Nditi. Okay, ndakaichipesa kutenderera. Ndichiisa Lynn manje 1 second. Ndakuisa Lynn. Ndava kuisa Lynn. Alright. Why? Sticky, please. Ida kundinyadzisa ne guys. Ida kundinyadzisa. Okay. Yes, very true. Zveikoko ngazvigare ikoko, don't mention izvi zvezvo because paneswa ma-misconceptions ekuti inini I'm talking about magroup evanhu. That's not my department. We don't do that here. We don't. Yeah, before ndatanga kuunza Lini, ndakuti kune vamwe vanhu veve vanyowanika vanenge vachiuya panapa pamwe vakasaririra kumashure kuti paipe pamwe vakazobatirira pamberi pane ichiti I like this guy, I like that guy. Please don't take it too serious. Majokes ede panapa atetichita saka mukazoona futi ndikachinyirwa pane vanhu panapa don't take it serious anenge ichiori majokes eda ndo that's how we do it here pamashemarians saka I think I'll keep on doing my disclaimers iwayo kuti pakapinda mamembers amwe mubox mukaona vachindiwanzira chasei don't take it personal ndisikaini ndichiseka saka musazvitori serious muchifunga kuti zvinhu zviri serious that's how we do our thing here tichitamba zvedu mashift achifamba tichitandadzana saka I'll keep on reminding vamwe vanyowana ndisika musazozvitore too personal kuti what's happening takutotsamwa kuti zvakazvikuitika please I'll keep on reminding vanyowani takazvitanga kare zvekuwanzirana okay I think I have to add Lynn Fitho now anenge amboti simukei saka mina timirire kuti auye Lynn Fitho iri kuramba ichitenderera sezveiyoyi She is here. Oh my God! Lynn Where am I? Lynn shamwari usati wautaura anything ukunizwa? Yes, I can hear you perfect. Can you hear me? Oh no, Lynn iwe wakaita exit udzoke futi because mawords haasi kuenderana. All right. Oh guys, I want to ask Lynn kana achiziva admire. Guys, ngatoti anomuziva zvake because panapa pane tamariro. Guys, I'm not even joking. Nehetengu yebhera todonha. Guys, kungomishina kuti admire chete my head fail. Oh my God! Ngatotaura zvake kuti anomuziva guys. Ngatotaura zvake kuti anoziva admire. Otherwise ka unoita Mario guys. I admire. Admire, hey up there. Right. Lynn shamwari. Not whatever anything. Do you know admire? No, I don't think so. Oh my God. Oh my God. Diana admire. Kose wakuti ukatasa wakadero ndenda kukuona ukatasa the other way andinenge wakutanga wakandiita side. All right, perfect. Yeah. Zviri sei? Good. Kakada ndizvione pascreen. Manje ndizo. Aiwa,
It also they are Yeah, also I know made it's fine. No, it's fine. Let me be professional. And zvione like dzakakuzviona mutv. Zvione if you want. Zviri kuita here kuzviona kwachoni. Aiwa zviri kuita. But anyway, you are glowing. Kurova nhaiwe Lynn Fitho. Thank you. And but Lynn Fitho iwewe wakanditizirei kugosipi. I'm so heartbroken. Gossip yaifaya handidi kunyepa. Gossip hai yaifaya zvisingatomboiti. Apa ngati wiki randakati ndikubhaka pisi yangu yakuita nyaya ndikati let me backtrack and come back. However, Lynn Fitho asati ataura nyaya yake. I was like, let me call Lynn Fitho. Lynn Fitho, why would you do a video? Chit, guys, goodbye. Why if you're going to have a change of mind? Uchadzoka say what? Guys, goodbye. I'm just going to quit. I said with a gossip. I'm like, Lynn Fitho, are you sure? She was like, yes, I'm sure. I'm like, Lynn Fitho, it's 8,000 subscribers. Kungosia just like that. Yeah, Dr. Sia. And Lynn Fitho wakabwandi ignore. Dr. Kutengesa. Wakabwandi ignore. What do you mean? Lynn Fitho, are you sure? Are you sure? Bwatongoyenta. Ndekarwadziwa. Ongotondipa BP that day. After that day, ndinototi baba. Like you other 2 seconds. Karikaibokisa ice. Actually, usatoita video here ndakambokuvhunza kuti iwe Lynn Fitho iwe kutanga kutanzikira takuona munhu aita video kutanzi goodbye ndikati are you sure what if ukachinja mind memwana before mataura Lynn Fitho anochinja ka by the way ndangokuudzai zvangu kuti Lynn Fitho ka anochinja kuti nhasi akati ndakusiya mangwana odzoka saka ndakafunga kuti uchazoita sei kana wakuda kudzoka uchiita sei. Unozwa kuti chika to be honest ka chakada ndichozobva ndichoita video yeka was kudzoka. Remember that paper I've been telling you for weeks kuti andichaiti gossip right. Yeah, but then ndakarealize kuti since I wanted to do the second channel, to be honest nemoyo wangu, so that's where my passion like deep down ndozvanaenda kuita andika. But because ndandide imwe channel yega ndaiti musi wandenda kuti rega ndimbota content ye channel yangu Lynn Matsa yandanyora apa andika right. Imwe nyaya yabve apisa. I think ndanyora pasta bound yeah. So never ndati moyo wangu kaditi okay nhasi ndite content ye channel imwe yaya anditi kobva kwata nyaya yapisa kuti kuma Zimbabwe celebrities channel imwe yatsvepasi. So I don't know. Saka actually kutoibvisa ka yetova discipline on my side. Ndabva ndakamboisa ice. But then manje kukara ma-inbox angu nachida kuitenga channel yayo. Uda mari. So did you manage to sell it though? Ndakati kuda mari zvene asikana. Wakaitengesa newe? Ndakaitengesa like ndakaitengesa after ndatogara nayo like 2-3 weeks ndamira kuiposta ndabva ndaitengesa. So yeah, but then you know what's funny, pandiri kuitsvaga ndikakungoona but obviously munhu wacho I don't know why akaibhadhira mari yakawanda. I will do a video nditanika ndatanga kuitsvaga ndingoona ndakuita nezvo, so obviously they had to delete mavideo yangu ese anditi tivaise avo. So andakunzwisisa hangu the whole point yekuitenga channel yacho andika when uchabvisa watch time yese, you know, so unosara nemasubscriber but hausina watch time. I mean, maybe they were a stalker and they just want to have my content. And I don't know. So yeah, so that happened. So anyway, but 8K akakawanda shamwari. 8K is not a joke. But what about the new channel? Ndobokuona hangu zvaunenge uchita uchidzidzisa vanhu iri kufamba here? I remember the other day wakati hanzi uri kutambura nayo. Saka tell me kuudzawo vanhu because new channel iri kundinetsa chinhu one anditika first of all tiri muAfrica andika right, vanhu zvanotsvaga paYouTube inyaya entertainment really andika. A new channel haisi entertainment. New channel totaura nezvemari, kukura paYouTube, kuita mari paFacebook, you know, can I say in quotes zvinovaka, because the whole point was kuti nditry because in the channel pangu yegossip right, I'll try and tell people, oh my gosh guys, ndoita chakati, but that's not what people came to see. Vanhu vazonzwa kuti
olindaitei nhasi, you know. So ini ndautanga kutaura kutaura nezvebusiness usataure panyaya mazita panapa usataure mazita emauyu before we know it inoitwa miscot. All right. Noted. So you see, that's the other thing chandanda kubvisira chandanda kutizira ku-entertainment andika kuti a conversation yatinongoita because yangu inchano yange itova dangerous even handiti because ndaita zvemai opinion ndaitaura nyaya pisa nhasi andika ndoisa opinion yangu but some people wouldn't understand kuti opinion yangu and imimi munobvunzwa so opinion yenyu comment section. So I think that was the problem and that was not my like tiri pakungofadzana panapa atiri kutanga mafights but nevertheless new channel it's growing hayo but you know what, you can reminder of Lynn Fitho channel last year, you know, uchangotanga vanhu vachikujaira so it is difficult for mnambeyane channel hombe I mean ndinongoedza ndachitombochiti I need to start posting 2 video a day zvandaingoita kuimwe channel yaye because ndikuita ma-1 ka but ndikona kunge I don't know. I mean we shall see. But I remember like your boyfriend used to support you even nezvegossip zvacho. So how did you feel pakasiyana nezvegossip zvaikunakidza muchibatsira mutase muchomboseka seka imwe yaya achikuningira. I remember iwe kuti maipushana saka akafila sei pakati ndichade angati hanzowaundira sana nalota celebrity myself hanzoda kuficha ndanauda weekend hanzi wadzima ndauda kuti hazvokuficha hanzi ndauda nifurira hanzi ngatite couples channel unozoona kuita consistent herewe hanzoda kuunoziva anozvonakidza ibasa kairi YouTube anoziva zvoda everyday consistent kana once a week totanga kunetsana nda kuti ngatifilme nhasi iye haasi kuda so vanangoti you know what websites ako my website I am still working on that but I've been changing, like, you know what, I've just been changing everything. Like you said, I always change things but business like what is it, like I'm just trying to make it into a hub. So alright ngatanga tapedza yekutanga then tozopinda kuma-questions that answer my questions evanhu to answer my questions answer hanzi takadzidza tese rini hatinambodzidza tese at all. However, we do kind of link panzvimbo 1. The years Sharon was learning ku SA Monash and I learned ku MGI. So we never met at all, not even one time. But I think we kind of know, like, maybe the same people. If kind of garapasi tikataura, we would know, like, maybe similar people. But that's the only thing. But I just hang on over my YouTube streets and then we hit each other up with my DMs and we're like, oh my gosh, you know, we're the same age, we're doing the same content, and we give each other like support. Like I talk to Sharon, like I think minimum once a week, but I talk to her always. So yeah. Alright. Then I remember ndinda approach akaini ndichitokuti hey Lynn Fitho what because ndeitamburoka. It was last year. Yeah, I think one got demonetized or something, and you wanted like just to why you demand my videos. I what 1, 2, 3 things. That's when we just started talking, and you know, which was so funny because we're both, you know, it's amazing. We're both doing the same content, even up to now, same content, but we talk like advice unfiltered. I just find it amazing, you know. I get. Ndakarwadziwa 8k dzakati hayo 8k handikunyepera up to now nyangwe ndikazokona ndinatsokuudza kuti 8k dzakandibaya kuti kungodiri nekungofuma because I was like why didn't you just change that channel ka wotanga kuita education zvacho ipapo pane kunotanga nywanira chimbondipindiro why didn't you do that wakadi kungoramba kuti iyoyo wongobvisa gossip wotanga kuita education. To be honest, I had been trying. It might not have been. Maybe that's the thing, right? It might not have been. What's this? Evident, but I actually had videos and I plug in and it zaita the what's this? The series the educational zacho. But the problem was, and I did change the group. And I could 8,000 but already. 8,000 varipapo. You need to understand
vawira chi handiti the gossip it's like yeah. nhasi wewe undatanga utiudza uchitaura sune chirungu you know I live in whatever like azvotafambira panapa you know what I mean so so yeah so it's really it was a difficult decision but it's one of those things that I realized you know what ndingangotanga from scratch nevanhu already kana vaita sign up and they know what to expect right because akwangutano kunyowani kuitwa zvemari and tinotengeserana zvinhu chichi saka kotodawo vanhu vari on that path so yeah that's the thing I don't want ndakatondirwadzawo apa you know handakamboisiya iri open yange yatopa 9,000 something ndikazoti mwoyo wangu ndibva ndazongoti ndibvise yaiya kundirwadza ndakata backtrack iyo video yetu goodbye ndakatomboidelita kana wangu I think mufesi wako aifanira kumbokutorera mapasswords ombokuti chimboita cool down but I think sometimes yeah I think sometimes unoda kuti ungotsinzina so ungoti pull the plug anything in life you know chero even relationship kana usachadi gara ungopeka mabhegi ukomudza kuti I'm out panomboti you know what I'm thinking of leaving you hapana kwaunoenda but lini unofana because wiki rineri ranga riri matopic ekuti tumadhirama twamaiita kuchikoro so like chimbondiudzawo liniwo ndakutotaka indirect interview wakambodzidza kupi because I don't know much about you zvekuchikoro kwenyu in terms of primary and high school wadzidza kupi team 054 ndiri musikana wepagweru primary wait you say 054 zvinorevei ndasingazvizorevei ndokodi kayefoni kwanyifona kuzi Gweru ntanga wati 054 woti wotaura nhamba so 054 so zvamoita kuti ma plus 44 plus saka 054 ndo Gweru yeah ndadza pa Stanley amene kana vane team Gweru iripo paningi Stanley iri pa kawachipinda mugweru so wadarika njanji kune Amtech chikoro chiri pekutanga ndimangadza grade 1 to 7 then form 1 to form 4 ndakaenda pa Regina Mundi I don't even know pa boarding school girls high but I don't know why ndakaenda boarding now that I think about it because padhuze nomba kwedu but ndakaenda ku boarding pa Regina Mundi padhuze nomba kwedu like it's not even far from Stanley really someone vatori my day school like a lot and then and vandazo lower 6 and upper 6 I went to a different school but still in Gweru as well. And then, then varsity, then I came to South Africa where I've been for the last, I don't know, but who cares? So for the last, so for the last like 10 years when I came, 10 years, 2010, I came to SA to do first year and I never went back home. So yeah, and that's it. Lini unokhuluma leyo kana apa I'm actually half Ndebele my you know okay I heard you asking earlier before ndapinda kuti Fitho is actually my nickname. Everyone who knows me from home I don't need Fitho, so that's it's actually it's a nickname from my Ndebele name which I'm not gonna say because Mandebele vantonditi nini anzandigona pronounce starangu right like I butcher my own name. But yeah, half of my family is Ndebele and stuff. So yeah, so that's where the Fitho comes from. But it's actually my nickname. So when people call me, yeah, so I can say yes Fitho, then I know you are my friend. Can be hi Lynn, then I know Zanya Zemarids. And those time bus. Savage. Lynn, would you say the new generation of YouTubers is nasty, jealous, and made up of people with PhD, pull him down syndrome? I think definition, what does the new generation of YouTubers mean really? Because I'll tell you what. Zimbabweans, YouTube. Maybe those are not really, because you know what? Personally, I watch a lot of YouTube. I consume a lot of YouTube, and I think Tichiru Kutanga, and the reason why we seem like Tirim vicious and whatever, because you can literally name my YouTuber in Zimbabwe are consistent. There are thousands.
but vaunoti unoziva handika, right? I won't name them, but chiri vashoma really. So I think when ndikataura anything about you, Sharon, people are like, if I'm supposed to be allowed to criticize you, you know, as a YouTuber, but I think from you guys, people read too much. Yet Americans, they've got channels where they just talk about YouTube drama, drama guru, gossip and whatever. But my channel which just dedicate talking about say YouTube drama, but we're not even that. I don't think anyone is mean really. We're all doing things that want to trend. I think basically, like I'll do a video about why is Sharon popular, right? But the reason why I'm doing this, not coming from a bad place. I'm trying to capture vargu say chaguti shema per YouTube, and then what I'll say is obviously I want to make you guys listen. So it might mean not really. It's just a game of which I go my views. I don't know your opinion, yeah. What do you think? Lynn, Fitho kucheka matables kwandiri manje. Hey, ofunge nawe ma YouTuber. Izvo pana tindogara ku Richmond ndiani? Handisi mina ndayekera yamanya ndofunga uyo. Ndoko waigara. Aiwa. Be anogara ku Richmond. Sapa mwanga tozondiudza, you know, some stuff. But yo, ndapindura ku Harare unoziva nzvimbo zipi? Have you ever been to Glenview 3? Kwechi? Kunonzi ku Glenview 3 unokuziva? Glenview 3 ndokuziva but ndotingi ndakambokuenda. Ndokwandakakurira zvangu, ndaidza paGlenview 3 primary school, but kwa high school ndakadza kwaBiriri. But anyway, in terms of Biriri kuShimanimani. Okay, that's so far. That is far from home. Pinge ndofunga. Kure nekumbayo. Hakuna Chicago. But anyway, about my YouTubers, I don't have anything bad to say about my YouTubers. I love every YouTuber as who he or she is. I don't know, or they are. Chirungu chacho nikuchimushi. Anangu shadokwasa kutaura about any YouTuber. So I don't have anything bad to say about them. And if they have anything to say bad about me, there's nothing I can do. I can never control muromo munu kuti usatara so. It's always good to stay away from drama. I think that's the only lesson I've learned. And also I think it's in terms of dramas, it's because like sometimes the Shemarians and and I really appreciate kuti vanondi batsira because sometimes you're gonna kubatikana ndoshaya kuti ndozi address say so ndinogona kutumira kuti naimi pataita this and this ndozvaitika here zvakadai so ndikateererawo kune vamwe vanhu vechikuru vari panapa vandogona kuti amesha like vana gogo vana sister Unisi vana baba Masawi vakasiyana vandogona kungovhunza kuti patataura pakati ndepapa ndakanganisa in case ndisingazozivi because ndesingazivi kuti ndatadzira munhu zvakati because iya YouTube yasiyana neFacebook saka uzoziva kuti munhu apinda nemwoyo usati akuona pamwe ndamubata zvisiri izvo pamwe kana kuti ndikazoresponda ndaresponda kuti zvisiri izvo so it's something new so ndinotorawo maadvice iwayo from them so they've been helping me pane zvimwe zvinhu zvokuti pamwe ndoda kutoresponda but no it's not even necessary so I ignore ndotoita sei ndoita move on nezvandinenge ndichiita izvozvo so that actually helped me inini zvangu as a YouTuberian zvakandibatsira and I'll keep on You know what, inini personally, that channel, I will never regret having it. Because you know what, since I was I used to say my opinion, right? Do you know what I realized after a while? Like I go through a period when I pindra ma comments right? Then I'm pindra munwese and stuff. But then I realized something, which, oh my gosh, these people are allowed to say their opinions, right? Because inini ndikata my opinion andika kuti Sharon pamoja ambosiyana nezvema braids anditika I don't think zvikumendesa far, right? Your opinion yangu. I should allow people, as long as vasirushandisa vulgar language, to come through and say, Lynn zvemaduku azvidi azvinyanya. Your opinion,
So I think it also helped me to be grounded and realize that, you know, there's by internet and we're all, you know, just there to entertain ourselves, time to pass, you know. Yeah. But I think it's good to be part of a community. Yeah, kind of, because panapa lockdown I felt like kuti ndakasangana vanhu vakawanda ndisikambofungiri lockdown, so that actually helped me to actually reflect on myself. Ndichidzoredzerwawo ndichasei we can never be perfect. Isusu vanhu we will never be perfect. Vanhu tinonge tichibvunzanawo navo, and I think it's always good sometimes kana uchifila kuti panapa handitozivi kuti vamwe ndo zvavanoita here mayoutubers, but for me that's what I do. Ndikafila kuti maybe panapa ka handizoti ndoita sei, I always try to seek help kana kuti advice kune mumwe munhu, ndoona kuti maybe apapa so ndo zvandoita sei, ndo zvandinoita zvekuzoti uyu vamwe vazonditukwazisa sei, that one I will never address. That one iyoyo is not part of me. I will never address that one. I think ndinongo ignore and move on. Then Lynn Fitho, pane vamwe vanhu vaitofunga pamwe ndakakuharasa kakutekera ndakaita kuti channel. Vanhu vari kutsvaga drama. Unoziva vanhu vari kutsvaga drama. Like I wish that was the case. I would have done a video. Unoziva Shema TV harassed Lynn. I think ingadai yakaenda wild and reggae. Iwo waindidefenda kaLynn Fitho ndikabuda ndichitwa so waindidefenda, so ndakaona kuti iwo wakandidefenda. This is another one anonzi Uncle Saint. Ndakavaona manje it was through a Samaritan person. Actually sister Eunice wakatoti waona this person ndakamboita video yakati I was like really ndoba ndanomutsvaga ndoba ndamuona, so anonzi Uncle Saint. So hamai kuti kana varipo nhasi vanga varipo ava ndavaita sei ndaitova-pina apa vanozviti Uncle Saint vakaita that video as well. So ndikati manje Lynn akaenda, who's gonna defend me? I know what only one want to defend, seriously. And you know what, just the last week I did a video about how to trend like Shema TV. How a video last week. New channel. How to trend. Ndowazotasa dzako dzekuti how to grow YouTube, mari utasei uchitarisa You know what? Ndaona someone comment up about Kumpi was saying kuti I realized face challenge, people bashing me. You know what? The thing is, out of 10 people, only one person would say something negative. So that wasn't the reason at all. Number one, I do have video. I do have like my business, right? I run a small business, Kantrika entrepreneur, 2 years doing it. Times are, you know, up and down, but the whole point was I'm trying to overseas. I do learn things online, right? But I realized a lot of like maybe YouTubers, bloggers, business people, right? They have content, you know, tended around, and like people come on YouTube, they find me, they know what I do, how to get a job, chichi, right? So I can then lead you kuti website because already so now I couldn't do that on the old channel. Although I know 8,000 amazing people that watch my my content, I couldn't turn them into anything else other than nyayaze gossip. You know what I mean? So it was just a thing, right? Yeah. Wow. Immigrant mom, I've learned something about social media. Oh, what do I change? Sorry. Oh yeah, I've learned something about social media since Pandaka Tanga. Do not compare with others. Their journey. Run your pace. Oh my gosh, that is so true. You do not know what will make you blow up. You know what? When I started my channel, I was struggling. You know what? I was in between because I wanted to do. First of all, I was doing like a bit of TV shows, Antiga. So it made me feel like I'm now forced to own a TV, and it was my YouTube and I own fire. Right on my TV reviews. I didn't want that. Then my dad wanted South African gossip, and and I didn't like it. My South African celebrities, like I can't keep them. Like I couldn't keep track. Dika chinja. You know the Zimbabwean celebrity. Paya, duto ane churungu kaneshona ire. Ndikambuta nechita neshona. Ndikambuta nechurungu chete.
in the end, I started to mix. Like I just started to just do what makes me happy. That's when boom. I think in January I landed at 3,000 subscribers. By when did I remove my channel? I think end of May. I did it May. Another 9,000 subscribers. When I started to be myself. So your journey is different. Just do you either way. People like you for you. Saka vanhu vainakirwa neni, like, cause you know, taichara shongrish. And it was enjoyable and stuff like that. Chirungu. Ava Uncle Saint, actually Uncle Saint ndakava subscribe na Chema TV. Vanonzi Uncle Saint Stephen iyo ndo yavakaita yakamboita imwe uyu yemadonations yayo. So Uncle Saint Stephen ndasinatomboaona, ndakatozovaudzwawo na someone kuti pane video ndakaona ndobva ndatoenda kuwana but iyi ndatozovapawo rimwe sub neimwe account yangu yechi2 because iyi ndo Shema TV, iyi ndeimwewo iyi inonzi I'm searching for him on vanonzi guys vanoda kuona Uncle Saint 1,600 subscribers. He's got a good channel. Oh my gosh, but why is he not getting a lot of views? When that's whatever, guys. He's got a good channel. Vanonzi manje Uncle Saint Stephen wacho nhasi havapoka. Shamwedza Uncle Saint Stephen vaudze kuti hanzi mukutsvagwa naShema. Subscribe. And you know what? Akuna ma YouTuber akawanda my face. So I'm actually happy to see more guys, you know, popping up on this channel. Oh my gosh. Never just gained one more subscriber. One more subscriber. Kumbe ada ndijera kumbe ndakupine macomments ako. Ndofuta ndamutuka. Do you do donations? Personally, I want to answer that one. Personally, I do donations, but not from and let's say donate. Let's clarify that word donations. Personally, I don't do donations. However, I do have my own, in short, charity thing that Kumba Gweru and area kwatogara kune, like, right the next and it's konzechi area. I don't want to say a word that may be degraded or whatever. The next area right next to kwatogara kune a lot of people that are underprivileged. So ando kwatoendera ku church. So every year around my birthday times, Vaskana, I always have my birthday ku church. Right, the kids come through and they have cake, and then people, the girls, I'll give them like sanitary pads or whatever the kids. Those are in my community. Then Maria YouTube, I now wonder as much as people are saying. Otherwise, they don't drive a Lambo. You know what I mean? So I now wonder. I'm just saying. Sure. And number two, let me just say this: it is a job, you know, that like for you to do on a YouTube and video, right? But it takes hours to watch live what a psych up to be happy to do that job. You know what I mean? Hi guys, my name is Lynn. It takes a lot of energy from you. Film, also editor, ibasa, donation white out. That's all I'll say. What donation have you done? I mean, probably too defensive, but I just felt like let me address it. Inini personally hangu ndisanda hangu ndasvika level rekuti ndingatoti ndina hangu ndoiwana hangu mari yacho yekuita izvozvo for me ndochokwadi. Asi kana nguva yachoni yakwana, when the right time comes, definitely ndichaitawo something. Asati inini for me, I think zvinhu zvizvi zvandinoita, it comes from within. I cannot do zvandisingagone, and I'll keep on saying that I cannot do zvakaita sejustice yandisingagone. Definitely I'll be lying to people. I cannot donate zati muaccount mangu mune 2 cents. So where would I get the money? It means I have to go and steal. Then ifadza vanhu masoe vanhu ndoti ndadonata jam apa ndaenda kunoba musipa. But guess what? We are black people, black text. Mwanasikana anofanira kutumira mari kumba. I mean, tozozvikwanisa here kutumira mari kumba kupa vamwe vanhu. I mean, then pane munhu anyora Rose B. Hanzi Lynn, please help Shero make money on these YouTube streets. Shero is in Iwewe. I don't answer that. Let's keep it. Answer Zimwe. Like, I'm just trying to understand.
No, this one What's going on? Just wondering, is Doc okay? Yeah, definitely. Doku mudare, sure. Doku mudare vakanyarara. Chavatsvaga, avazive vavo chavatsvaga useri. After Nigirikini. I'll look for him. Sure, thanks him. Koma Benson. Baba Benson Masawi. Ma TV mind, sure, he's just quiet. Dako ndichavafonera. Vanzizoni uyu vari panapa Uncle Saint vaenda pabhasikuru vaona wani ndivaonini Uncle Saint ndichakupinzai ya varipo Uncle Saint ndokumbira kuzoramba muri online dakuzokuti mupinde nelink mumbotaurawo zvimwe 1 or 2 things guys. Uncle Saint ndo vandikura kuti vanoitawo futi gosipi ravo vanachati Lynn Fitho akaenda saka ndichadefendwa nani ndakaona Uncle Saint vachindidefenda because ndenge tambopererwa kaba anyway. So vanoita neuya vanoitawo zvegosipi yavo in his own way and we appreciate that. So saka ndibapi mamwe machallenges aunofunga kuti like manew YouTubers vanenge vachiuya but iwe usati wandiudza crazy story kawakaita kauchikorewe chimbondiudzawo one katuri. Crazy story. Andinawo crazy story. Primary school was the primary school was my best years. If I could go back a time in my life, primary school ndaicheka chikoro pamwe handizivi pamwe ndansati ndakuita zvevakomana hatisi but zvaifaya. Wow. A memory that I can remember is when I learned Panandruk Stanley, a friend of mine anonzi Elaine. I'm not sure if she watches these videos. Takaita takaenda ku youngsters. Do you guys remember youngsters? Kutamba nevamwe ngatitambe, like literally takaenda ma competitions takaimba the boy is mine. I think that was my grade 5. Tikatoenda around now and then went on TV. My parents have now told a videotape of that. I wish they had. I thought we need kwakwane masala kiboko like that, obviously won. But yeah, oh my gosh, I just saw someone like we want to come around Trooper Stanley, like these people came like at scouter tikaimba the boys mine tikawina tikanzi next round taunda zvepa TV ndikatodrega my mom tikatoimba the boy is mine. But I've been looking for those videos on YouTube. Kana pana nazoona nachina ZBC ane ma videos the youngsters, please put them up. Chukwachaga grade 5. Ukatinemba makore vane mahipisita nemauyu anonzi majiko makodhoro egere takafika mapedha opusha takapfeka timapedha opusha noti mabhutsi amaabha. I think ndakatozvichemera to the last. ndoapi mabhumi takata kaya anga ane maspice girls anga ane zvimadhiki zvemared white red and black and white. Oh my gosh, you know what, I've just seen someone Zandile, I'm not sure if it went there. Zandile Lunga. Yes, I grew up with her. Like, but a bit older, but we same neighborhood, same church. Zandile, my birthday is in June, so this year since I didn't go home, there was no birthday. But definitely, yes, we should. I'll hit you up. Maybe we can do something for Christmas, right? Something nice for. I know Masavad. I'm SDA. People don't know. We don't really do Christmas, but people will try and do something around the world. Why are you saying like it's a safe thing? No, I mean like we can found Zandile here, your classmate or school or desk. From church. From church. You know what this. You know what? I enjoy social media. It makes the world so small and it unites people and such good things will come up. So, Sis Zandile, I'll be hitting you up in the DMs. Lynn, do you have any sisters and brothers? I've got one older brother and I've got sorry guys. I've got one older brother and 3 hot sisters. My baby sisters. Yes.
asi kunyepa crazy senganobuda nepapapa paseri pachando apa Slay Queen vibes. Ndautengesa mwana meve. But yeah, nemumoya ndakamboona unaye uya anenge achiyekera wakamboti ataurisa bot wakutaurisa akuti okay, and look at Litika last born Kiomba video. She was with me in December, and I think and we did some couple of videos together, and that was fun. It was fun. But yeah, my siblings now, one older brother and like 3 baby sisters. And what sisters? Up I'm taken. Blessing out order. Once I saw one of your sisters. Yes, that was my baby sister. Andinogona kuimba here one hymn yeku SDA. One hymn yeku SDA. Guys, to be honest, you mozondinhingira mozondibata kuti kusavadha nasi uri kuenda for the past couple of months. Voice rangu harisi. But yeah, ndoimba mchechi. Wapula maviews wayo zokuona 249. Tasika 249. But you know what? I was actually surprised. You know what, Sharon? I think you've got a great community. I don't think I could pull such numbers even during the time of pandemic and stuff. No, I think you've got a nice culture thing going on here. To be honest with you, and you guys always talk about people. It's a lonely world when and it's always nice. You know, I really do enjoy that. And I appreciate them. Takabosheka 550 kapana pamwe gore so. No, that was good. Sometimes those ones kuona like chimunya, my repeat. Chimunya. Yeah, pamujeto watakaita na admire ndopa takabreaka record. Amene kuti pacha break ike pa imwe record futi. Iri unenge chanete 500. Vanhu vakunyora ma lyrics ekusavadha. Masavadha vakawanda apa. And lead number 7. Guys, to be honest with you, number 7 ndaifarira ndiri mudiki. But at some point number 7 asi ndocommon. Ndisi kuda kuzoimba. And ndo common like kana uchitanga kupinda musavadha ndoenziwa ndanga kuziva. Masavadha akawanda apa. Handisi kuimba. Handisi kuimba. Ora uye kupi musavadhoyo anoimba masavadha bo imba ndanzwa kune nyika vashambwa muropa renyenye That's my dad's favorite song. That's my dad's favorite song. Ndakuimbirai kuvangoti vaseo group ndo vanobva vaimbayo. Yakanzi apo Jesu anouya haisiyo apo Jesu anouya haisiriyo ndiyo kunoizira kupa upindi Roma herewe ungasadani wako muna masavadha herewe chakutrust ukamboda kutendeuka uchiuya. Oh my God, inoimbwa nevanhu hobho apo Jesu wechiuya wechiuya atifambe hadzi nalo kadhia kumbe anoziva masong ekuchechi ese asi one of those guys vanoti adana nemusikana wekutakata atinge achinda kuchechi kwavo handi ndotendeuka bhebi ndochechi kwenyu pane vakomana vanoita izvozvo kuti kana achidana newe anobva anotendeukirawo chechi kwenyu bcause ndinge kwamutika takatofanira kudana nevakomana vemuchechi anobva ati say no more. Oh my God, mukomana kwanopinda SD here kana iwe anopinda zayoji so really mufiristiya ndofiristiya saka unozogona kubva kuuyekera kana kuti mumwe nemumwe anoenda kuchechi kwake kana unoenda kwemukomana wako. Personally handizi born and raised savadha ndozozvona ndavega zvakwana munozovata makunisana nenyaya yekereke ndoti ndisharon. Alright guys, ganimboisa link vanhu vamboita sei vamboita calling
But then what are your future plans? Because those what Lynn and Unita Zakawanda, and the problem now is you always change your mind. My future plans are my future plans. I'm actually planning on not kuchinja chinja. So I'm trying. Mwari ngavede ndo stamburo nazvo life, right? Changing all things. But I'm hoping now I've found something that I love talking about, something that I can control. I'll be happy, to be honest with you. Can channel ya monetize and look happy, right? I'm doing it for the money. Monetize, I'll be happy. Guys, by the way, Lynn Fitho, kune vanhu vanenge vachiti hey Tony YouTube zvoitwa sei. Lynn Fitho is that kind of a person asina basa nazvokuti vanhu vaunoti ndata mari this month anotokuratidza diagonal neuyo horizontal. So dzimwe nguva ndeiseka when I hear people vachinzi hey Cheryl stop telling people kuti kuita chi. Lynn Fitho ndo department rake like professionally ukaita zvakaunza ndizvi. I did psychology. I did psychology, right? And then now, work-wise, I'm executive talent acquisition. So I love talking about because that's the thing I do kubasa all the time. I'm always gonna ask you, Sharon, how much money are you making and what are you looking for? That's the first question I took to because okay, can you 100 rands and ndikuwanisa kuwanira basa reo 120 kwakati kukurida here. So which is why I enjoy talking about money and kuti usati uzive kana ndikuudza inini kuti ndikaita 10,000 views ndikuwana $10 obviously what is it worth your time here or not, because you could be wasting your time to YouTube channel and hausi kuzowana mari yauri kutarisira. So why should you bother doing it? So I think, you know. And who are your role models? My dad. I'm not gonna lie. My dad, Vanondi, I don't know. I think, yeah. Okay, if in that case, if it's social media, I'm still looking for someone that wants to be inspired. Uncle saying you couldn't make device, you could play outside. Then I have device. Hello. Echoes. Hello. Did you say Uncle saying? Musha Zurgudi. Oh, you could work a sound because Garubu. When I sound the Garubu, minute to come echoes, but you could go in. All right, again, did try. All right, cause news. Still. Yes, I had that TV on or yeah, that will help. You say user, what do you say? You can share it. Hi. Yes, can Lynn Fitho. Hi, how are you? You look so familiar. I don't know. I'm not gonna get a box. Look at unbox. Oh, so maybe that's why you look familiar, because I'm forever seeing you here. Yeah. Really? You look different, Nasi. You blessing me. What happened? Upgrade. Really? We have upgraded. Yeah, today I'm an emoji. Okay. Nasi ndangoya zvangu handitombodana tachi ndiratongeto zvakaitwa nenzira kuti ndongosvika ndobvunza timbori nyaya yei. Aiwa sishira. Aiwa ngatikudzikise ngatise angosendi. Angosendi zvise. Musha Zurgudi. Yeah, perfect. Tinongotaura Deblin. Hi, should you say? I'm doing well. It's good to see you. And also good. Actually, saying Sharon, I did not know there were other male YouTubers that do celeb commentary. Oh, except Mr. Chitima. I know Mr. Chitima. I know. Yeah. Your boy Beats also does. Your boy Beats also does. Reality something.
Yeah. Yeah, they know. Thing with our channel. Takatoitanga se fun. And do you know kuti Shema, I started this channel ndirimba mehanzvadzi yako. Vamehanzvadzi mangu? Kumnozivana komwe we ngadzokere kumashure pazvakatanga. Shema ndakatanga channel ndirimba anonzi Zano. Unomuziva anonzi Zano Rasha. Ukacheka. And I think guys, Zimbabwe diki. Unaza what my guru wako ndo vaindibatira kamera rema videos. I think the day before we andazoita video about you, my guru wako the previous video racho ndakatobatirwa namai guru wako. Zana ripi apa saka mamtaura napa? Ozme no kuno pana papa ndogara kwangu but he's around. Mumuratidze video Zanoka munongomuratidza screenshot mapedza chete ingomedza screenshot mobva manyarara. Chatoita sekuda. So you kamaundi kari kubuda mukwanisa kuisa ma-earphones here pauyu pafoni yenyu. Alright. Like ka-echo kari kubuda. Regai ndipe 2 minutes. 1 minute. Ngatingopedzisa saka zvakadero. Alright, because ndandamasiya ari muimba mukati. Adaisikirisi. Mushe. Ndakaona video yamakaita muchivava ndikati ine ndakaenda kufollowai. Oh, thanks very much. Hey. Hamuna kuzviona. I'm so heartbroken. Yeah, you see what happened. Yeah, you see what happened. Oh, ndapindura one. That's one. Right. Oh, ndakatokupa ituma uyu masabaka. Share that acknowledge ga masabs ake. Yes, acknowledge me. Because kutaka vamwe tabva pana pachikuwira ifuti kwamuri. I know. Anga subscribe. Subscribe. If anybody want to kana pane munhu anenge achida kukwataka muzukuru wangu anofanira kuenda through uncle. You cannot just go straight to muzukuru wangu inindripo. And you know, one thing I have learned, people have got a tendency yekuda kuataka vanhu. And people they don't care. Sometimes people they don't care of urikuita zvinhu zvakanaka sei. And people they don't care about information kuti vane information yakakwana. They just like to attack. You see. So I had a video here. In fact, I was very angry. I was annoyed. People they must say things. Can I just comment, guys? Yeah. Taura. Yeah. On I don't really know how to video mutani chai. Subscribe us, but I don't want to comment on if you are Yechi yako wewe kuti Sharon did. You know what? Apart from just to summarize the whole industry, and again, personally, I just feel like as YouTubers, really, none of us know spilati abandon jagamakua. If it's anything, my celebrity don't know the stuff. Ukana pa Facebook zviripo vanhu vanoita mapost avo and everything. So I don't see you could attack Zoya Pakai literally because we are just retelling nyaya to yataurwa nemuridzi wenyaya hapana kunotsvaga nyaya hapana ari kuinvestigata. It's like, you know, and this is the fun part here, my celebrities, I don't know why they fight much nema YouTubers. Why? Because I think my YouTubers, they are working so hard to make these people even more popular. Because the more we'll be talking about them, the more power is become. Okay. For instance, recently
recently nezuro here I think ndakaita nyaya ya Sandra so ndakaita video yandakaita and I was saying good things about the person and I was even telling about life yake yemunhu yakamira sei, the good things and the video is doing very well. So what am I saying? My YouTubers, my celebrity, they should work name my YouTubers. Was this not to Can I also say something? Anyone is allowed to have a YouTube channel. I wish celebrities would actually open, not just like maybe a music. Voita my channel, avano poster my vlogs avo day in the life, my studio. Just not a lot of people that overseas, they would make more money from AdSense. And it would also give us more content. Kuti so and so, like a peek into their lives. I don't know. I feel like they're leaving money on the table. I personally would want to know some of my favorite celebrities, if they could vlog, do their own personal channels, I'd be. I think it's a piece Zimbabwean celebrities. And it's what if it's pride, or maybe they're just trying to take care of their own personal lives. But I really wish they would start also having their own personal YouTube channels. And this is yes, because YouTube I don't need but unazoti nyaya information inini sandatanga channel in fact ndakatanga this channel muna May. That was May. Just recently pango itanya ya shame. Andakaita nyaya ya shame. Right. Ndo pandakatanga. And YouTube as long as we are creating your own content. I don't post my videos evan per channel. I just say mafungiro angu. I'm not Lynn, I still remember which Chit ndrukutaura mafungiro angu and this journalist. Yes, I still remember that. So I just down with my camera and then I just ndongotanga kutaura and comment, and every day I'm getting subs akawanda. Like today, only today, the gain almost 80 subs from May. From mid-May to date, Dr. Nopindam 2,000 subs. Wow, I saw 1,000. I'm like, that's a lot. And you know what? Entertainment is, kura so fast. I think if you've got a name, search checker, right? YouTube, it's a search engine, and like right now, people I'm sure they're searching for to say Lynn Fitho. I do get people that would say, "Oh, we're looking for your old channel." It's because people are searching for my name. So if you're a celebrity, whatever, and you want to make extra money, instead of hating on YouTubers, start your own. Then they'll find you. For my video, so far. I don't know. Lynn, how do you, and I'm talking with the both of you, how do you handle stress? How do you handle stress or what? And where do you get your strength? They can't go on, sorry. Oh, yeah. How do you handle stress? Yeah, how do you manage stress? What is the source of your motivation and strength? Do you want me to answer first? Manage stress, or stress is part of life. I don't know. Saturdays, I normally just sleep. I don't do much. I never post content really. Waku break a Lynn Fitho. Oh, can you hear me? Uku break. Hello? Ankonda kumbe tikudonedza because my echoes akuramba chizoka kwandiri. Manbo ndisa uncle. My echoes arikuramba chizoka kwandiri uncle. Muzvinaguwa zviri sei? Muzvinaguwa. Hello. Zviri sei? Yekera iwe Kumbi. Kumbi zviri sei? Is that Kumbi? Kumbi.
internet yangu iri kuti internet yavanhu vari kuSouth Africa. Jesus. Jesus. Hello. Oh, can you see me? South I Africa. can hear all What's of you cooking guys. in South Africa? I can hear all of you. Budai mudzoke futi guys, handisi kukunzwai. No, budai mudzoke futi. Budai mudzoke futi. Gandi itai exit mudzoke futi guys. Nani bona Kumbi utadzi. Kumbi, taura tinzi. Hello. Kumbi. Yeah, hello. Zvinoita ekera. Imborojusa. Inanojusa. Kumbi inanojusa. Because data rako is too overloaded. Sharon, very sweet. That one at 12 subscribers. Oh, you guys. Oh. Nini Fitho uri kubreaka. Chichaitika newe ngowangoshawa zvakanaka. Wifi yangu iri perfect. Oh. Aiwa. Can you hear me now? Yeah, zvakuita manje yange hazvasikachanzwiki. I was saying, there are 12 subscribers from Vanwako. Thank you guys. Mashamari and Mnese. Yeah. Many mudzoka ango saying the last words over there someone. Ango saying last words then over the edda vamwe. All right. Panga muchitaurwa nyaya papaita mubvunzo wekuti how do you manage your stress, handiti? All right. Right. Inini ndo manage zviri simple mazuva. You see myself, I take zvandisingakwanisa kuchinja, I don't concentrate nazvo. You know, in life there are some things which you can change and there are some things which you cannot change. So I don't waste time by things which I know very well that this I will not be able to change. Okay, and for instance nowadays mari kunetsa munhu wese, mabasa haasi kufamba zvakanaka munhu wese. So why should I concentrate nezvinhu zvandinotoziva kuti zviri kunetsa tese? I don't waste time on things which I cannot change. Right. Number two, nowadays ndikutoita nguva yangu yakareba ndichiti kana ndisiri kubasa ndino concentrate nekutotsvaga hangu gossip. By the end of the day ndinoenda toita something, vazukuru vangu votofara, vazukuru vangu votowana chekuteerera. So stress yangu ndiri stress free. Ndiri kungoita problem yekuti kudya ndiri kutozokanganwa kudya. So pakaipa semunhu asina mudzimai kudai. Kuita busy yekutonzwa kutoti ana Shema vari kuti chii. Shema ati kudii chobva tauya nenyaya dzake. Yeah, ndo dzatiri kutoswera nadzo zvedu. So what do I want to say? Unozwa kuti pane zvakawanda, there are a lot of ways dzatinokwanisa kumanage nadzo stress. Unokwanisa kuconcentrate pane zvinhu zvakawanda and some other things. Instead of concentrating on your stress, find something, find a hobby. Manzwa zukuru wangu, find a hobby. Nowadays, find a novel, read a novel. Find something unofarira kuita. You know, I've discovered that the more you do something you like, the more your stress will be going painenge ichitiza. Nangu personally hobby yangu Bye bye, much love. Bye, thank you. Bye bye, I love you so much, guys. Thanks for your support. I'll be watching. Okay. All right. Okay, thank you. It's funny, guys. Vanhu ini ndikuona kunoku Lynn Fitho akatondifrizira ndikuti handisonyatsa kutomunzwa, but everyone ari kuti hanzi muri kunzwa, even ango vanga vakafriza mese mati chii saka manje kunzwa sei inini kwandiri vachitange vakafriza saka manje uchaninkira sei? How will you be able to?
Guys, kumbinda kuisa apa. Masoko ari kumhanya mhanya. Ndichanzweni guys, zvese zvangoita kunge zviri dhuu. Guys, I cannot hear anything. Zvese zvafreeze izvi. No, kusaidzi kwangu inini munhu wese afreeza. But vanhu vatanzi vanhu vari kutanzi tikuzviona nekuekera. Saka inini kwandiri thingi ndokuita problem ini. Yeah, kwauri ndokune problem. Buda udzoke nenye link. Ndikaconnecta go1. Inokontinua akabuda zvapasina. Ngafreeze yake iyoyo apinda. Crazy. I'm heartbroken, guys. My heart is broken. Munhu wese akangofreeza, guys. It's difficult, it's easy. Unodzima kamera iyoyo. Obatidza imwe opinda neimwe link. Handiti link racho nderako. Yeah. Kumbi taura tinzwi. Yes. Ndenda kudhata. Ndakukuona, I think. Can you hear me? Yes, iko zvinoenda kana miromo inda kuona manje zvakufamba. Oh my god, saka internet yangu nda kutochema kuna landlord anditombotani. Ndotoudza kuti internet yadona. Wi-Fi toenyu tombosvika. Ndinongone one question. Uyu kumbi uyu ndiye the SDA liking guy or ndomwe kumbi? Ndiye the most talkative person on Shema Ends. Ndiye futa makuwa ese. Anomangara. Before taenda fanda ndazwa kuti masongo ekusavadha wazira kuti. Because my looks are accept savadha. Nerasta iro. Marasta takawanda darika vanhu kalini. Kote kumasavadha. Ndandiri uye wawambotaura mufiristia uyo musavadha. Okay, I understand. Musavadha light, but otherwise we grew up in SDA teaching go. Talk dai messy. No judgment from me, believe me. No judgment. Yeah. Mujaji zvako but mujaji guwere guwa ndo pamusha paro. Ani giza baiti. Ndichingotoronye semaonera ndadzita iyo Lynn wati dzinongoya dzega saka nyaya dzinongoya dzega but you're very investigative hanzi saka Lynn asking like a journalist hanzi could it be that you abandoned that channel? I'm like whoa. You know what? Serious. You know what? This was not in the contract I signed. I didn't sign up for this. Lynn, hi. Can you hear me? Yeah, I can hear you loud and clear. Sometimes us as followers, we are looking for war between my YouTubers. And for some time, I want to be honest, for some time, I spent time deciding to subscribe to the channel because I thought I was loyal to Shero. You know the thing. No, I totally get you. Exactly. Because and then listening to you, and then I'm like, Taura, it's fine. No, you know what? You know what? I totally understand you because I also even struggle with that and it right. Even kuma YouTuber kwedu ku back end kuganiga kunomboitika some in fighting aizoya pa YouTube but in some way ndida kuti Shero munhu wangu aungandaro and I want to do a video kuti kumupopoti you know so nazo dai wasana azvina basa. So I totally do and I do see a lot of people aniga kuti ndotombobaika nawo. Like when I also watch Sharon's videos, right? Don't are the same people that prompted Lynn Jones, they are posting the same thing.
Kwashero. I'm like, snitches, double. I think it's just human. Because kuna one vanofara gossip so much and vanofara this type of channels. Kwashero ndomwana ariko, kwakunda enenga ariko. I'm just thinking, avasi loyal. I thought they were my fans only. So yeah. And that's just how it is. I was laughing in a share in the background. But people on Shema TV are very funny. If you know that, guys, go and like Lynn. Like you're trying to fancy. So like it's not even necessary just to say you like. Right? Yeah. But yeah. Just going back kunyaya yangu ndisati ndakangana ndinozowandirwa I just realized kuti you were someone angari different. Your content was just different from Shera nongoyo achingotoro achitaura neshona yake imwe and then you were very totally different. And by the way, it was also cool. I mean, wakambobvawo mukupengereka unoda kuitawo calm and relax. Lynn anenge achitaura nechirungu you guys, but gosh, just I gosh. Exactly. But anyway, I just don't understand. You know what? That's the beauty about YouTube. I always say, even in the word YouTube, find that you in you, and which is why I always say, even Nakatanga YouTube channel, even though you are a hardcore Shema, Shemarian, and right, for you to gain fame, it's not even fame, subscribers, and you don't have to produce the same content. Just do. Sorry guys, I think I'm giving you whiplash. Funny, what's this? Just do you, and it like people will like don't fast like hundreds, like at the same time I'm kind of calm. Those and and some people grew to like that. At first, people never used to like no and comment and they already but that's my content, right? And I think as time goes on, people appreciate. Oh, okay. Tenda kwa Lynn, ndokunda zvakatenda kwa Sharon. Tinowana Sharon pamagagaga obva kuudza kuti vamwe venyu vari kuti chakati, and I never used to do that. Ndangokudza I was selfish. This is what I think. Do my opinion now. Yeah, so munhu akakufurira ka I don't think your boyfriend akakufurira, someone akakufurira iwewe. Naambondifurira akatotsamwa that ndangobvisa stomboni defender. No, but defender, mkomena kondomdefender. Mkomena kwa hanga mbokufuriri because mkomena ko aito support. Saka who furired you and who furired kadika who furired you? Ayo apana kana kambondifura but ndakunda chema. Let's be honest, every conversation we used to have wasn't I annoying you? Ukambodzoka futi ukatanga. And this imwe futi iye antisina kaya takatodya mari yacho. This is what I think. I sometimes I've contemplated about do I need a channel? I mean, like what you say, there's still a lot of content that needs to be put out there. But when I look at you two guys, even Uncle Abuda, I also watch him. I also watch Tim Mosa. I think being on YouTube, just like on any other platform, it's quite emotionally demanding to the point yekuti sometimes ndainombogaye kuti ukamuka usina kunyaso tsengerwa zvakanaka unodelete zveshuwa channel yacho kana kuti uyu malive anotomboramba kuita malive otozotounzwa after 4 days kuti tuya uite live. So my worry, Lynn, my worry was I hope channel aina kudelitwa or kutengeswa or kuita say out of emotions or because ndakaona even your last comment which I have had to make an emotional decision kuti ndoisiya here but I have had to make it. Andozvona ndokutera. Yeah, no, I know, I get you. And you know what? It was an emotional because to be honest with you, I had made emotional. It's funny because you get close to people you've never met before. And that channel, to be honest, I was beginning also to be a slave to it and get it. In the sense you're cooking.
if I'm not there, people used to know every day, no matter how late I am, every day I'm gonna be there with a video and it, right? And at some point, like you're saying, I just can't, I'm just not in the mood. Right? I'm just not in the mood to eat. And then I would feel like I'm letting down people, even though that's not the case. And I don't know how people, but in the end, I feel like I've let down my friends. They got like 2 days, don't feel like, oh my gosh, what am I doing? I don't know. So it becomes then also no boa foot indicator a video and don't feel like data editing that edge 1,000 views. I'll just get emotionally, but kind of my first days, I don't want to lie to you. When I did my YouTube, I think that my first video ever on YouTube was in July 2019. One week inside another. The first video I did and get a YouTube commentary. It took me 3 weeks to upload my third video. The comments that were there were just there to demoralize me. I think if I was emotionally unstable, honestly speaking, I would have checked into hospital. My comments and I realized that was mostly kind of changotanga. They are just there to negative. But as I grew, Papa Islam was negative, but changotanga. Lynn Fitho, Kwanzi, question to both of you that you're on now that you're on social media personalities, what impact, if any, to your what impact, if any, to your mental well-being? I mean, has it made you self-critical or behavioral aspects? So personally, let's tackle in a 3-part section, right? Why visit to such when all right, fine. Let me just try and summarize. It's fine. Mental, all right. Mental well-being, like I said, pekutanga, I used to struggle a lot, right? Because people attack you in a certain way. As you can see, I mostly normally just have natural hair. I love washing my hair so much. My braids, I don't last on a weekend after that's one. So I just tend to wash my hair a lot. So it was a thing that I struggle with. You know, 2 times a month. That's a lot of money. I mean, my braids 500 rand. That's 1,000 rand. I just spend to keep up this appearance, Then letting something my weave. I'm not a weave person. I'm not a weave person. Nothing bad, but and go on English like I defeat. So I didn't feel self-conscious and it. So I used to struggle with that thing. People would pick on me. Oh my gosh, Onezimi, I never used to know Onezimi, up until I was on YouTube. I used to think my nose is like, but I started doing that from YouTube. So that was the things I used to worry about. And then being self-critical, and I've had to check and see what aspects of my personal life do I put online, which I'm now struggling with. Instagram, pangu, do I put my family members there or not? Because something boy. Now, so those are the things that I've had to just try and see, where am I bringing this circus? Is it just me, or am I tagging my siblings along for the ride? So I don't know. Inini hangu ini zvondinetsa kutaura bomi most of the time zvinenge zviri gudi ndingori gu I think ndingori munhu asina nezvakawanda, but I think kwandiri kusaidi kwangu personality yangu I don't know kuti ndingati yakachinja in a bad or good way here, but what I know is pakuita mavideos kwandakaita ndakazodiscover kuti there's that personality inner one yangu ingeri mukati yakazongoti kubuda yekuti ndaiziva kuno talent kuti ndiri munhu anoda kuva creative instead in terms of zvokuda kumechanisa paenda kubasa ndainzi kana kuti ukanzi kune yellow dresses nhasi ndaibuda ndine kamari kandandinako ndinotsvaga outfit for that. Saka vanhu kubasa kodi vaitondiziva kuti this person ari like anoda kufunga zvake kana maruva ndinenge ndinadzo tumaruva rwoti ndikadai ndaibva ndava nenew hairstyle kuti kuya ndaitozikamwa kuti ndo department rangu iroro kubata kwedu, and that was me. So but then because ndakazviita ndikasvika pakundibhohwa ndikandasiya nazvo, then manje pamedia I didn't know kuti ndine that futi creativity randakwanisa kuzounza pakuti ndogona kungofunga kuti ndakangogara ndikangomuka mangwana choma kuseni I feel like this video inofanira kubuda like this,
this video ndofana kuzvipenda, this video ndofana kupfeka heti yesamurai, ndotobuda ipapo ndototsvaga ipapo. I used to do that pandandiri kubasa, but I didn't know kuti ndichazviita kumedia as well in that context. So ndo zvakabudawo my personality yakabuda because of media. But then at the same time zvakambotinetsei because I remember long ipanga aripo, I feel like ndo zvimwe zvezvizvo zvokuti my friends ake anenge aiseka, so paseke pepe haindofunga anga asiri comfortable kuti ndinganzodana nebhebhi rinopfeka madhende paindaneti here. So remember pane pakatombonditi unenge wakuzvinyanya ndo mazuva ndaibuda kana neplastiki. But for me I would feel good kuti yes, this video I think ndanyatsoita nemwoyo wese, but then at the same time ndakufunga kuti confess achafunga kuti chii, because I remember this other guy akamboti if inini zvangu zvandotoita I wouldn't go on internet ndakapfeka something like this, but then ndakazvi-ignore, then I kept on doing my videos and ndaida inini ndikati either you take it or leave it, ndo zvandakabva ndadecide. Then I remember this other guy anogara achindituka zvake I think kuFacebook, ndakangomuonawo paitwa comparisons and contrast between me and vamwe vanhuwo vaiita vachinditeedzera exactly the way I speak, the way I do my videos. Inini zvizvo zvakati hazvina basa neni. But now the thing is this person I think angone ina hatred yainayo, so now anotanga kukutukira kana kuti lipstick, but you don't know the reason why I put green black pamwe asati ndichiri kumatsvaga zvangu mablack lipstick ndiri kumashayiwa, but I know I can do that. Saka watanga kunditukira izvozvo kuti why sa lipstick mazi lipstick iwe. So for him that person he's that kind of a person asingafariri kuona maybe madzimai akapfeka ane lipstick, saka akatozoguma auya manje kupage kwangu kunonditukira lipstick, only lipstick, but atouya akatomeshana myself. But for me inini it's not in me kuti ndiinde ndezvimwe zvinhu zvandakadzidza kuti kana pari pasocial media it's not in me kuti munhu akandituka ndinomudzoserawo as well, kuti akandituka kuti he maziromo he mazichi ndinomuti newo ndakazviti hangu once because ndenangofungawo musiwo kuti ndo pandiri kufumaita senchinzwa kuda kuzviita kudzoserawo. Brother yangu futi aripo anombozviita, so kuti zvikambohwa anopindura, but for me zvinondinetesa ini kupindura muchituko chinenge chakarebesa, ndonzwa kunge chiri kundipedza simba rangu kuchiteerera chituko chachoni, so ndinongomubvisa ndoti ndaunogara kuseri ikoko, ndaunotaipa uri ikoko, I don't care. Wazwatichi, I actually sometimes watch your videos just to see kuti wakapfeke. Nokuti nyaya yacho nhasi wakapfekwe. Yeah, so that's basically me. But then in terms of mental kana kuti family, andona basa nazveni my family members vanezva mwantomboya panapa vanomanager, they'll consider each other chibrigadier, don't care about that. And zvokuzoti vanhu vanonondituka vachiita sei vachindinyora vachiita sei, that one I just don't care. Yeah, that's me. I think vanhu vanosiyana. Inini ese munhu anogara kunze, yes, what I've concluded, I think as a viewer, by the way, it is no, as in kunze kwe, like I'm not like the social media. All right. Yeah. Yes, as in I think what sets you apart, you guys, I'm not so sure about others, but I'm guessing kuti probably the only reason why your stay on social media might be prolonged or might be sustained, inyaya kuti there are some things you just let go. And I guess for me it's part of traveling. Nekumbo, you know, I think you experience quite a lot of things in the background to the point that social media, I'm just thinking to myself, it's your time to relax and time to refresh. So any negative energy in order to hear from people, it might not be something you are so keen to focus to the point because already don't play time. I guess there are some people who would never understand and I always argue, go argue with your ancestors. Chakanaka.
kwete kuti chekuti unonoita madegree but iyo basic iyoyo unotoona kuti iyi basic iyi nigirikini through kutaura kwemunhu and wakaone uchiti aiwa ini ndakati fundei but usingakwanise kuhandla any pressure inobva ikoko, then there's something wrong with whatever you were learning. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti chero dai wangochipengereka. I know kuti munotombopenga kana kubackground, but when you are there you just know kuti you know what, yeah, just to be saka zvongoitawo zvakanaka wani kuzvapinda pazvinopengereka muri I need, let me be calm and collected. Kumbi, let me tell you one thing. Kumbi, I wanted to say something. Like I feel I feel like ndakupa two examples. Pandakatanga kutukwa like ngotukwa sheshe. Ndisoti kumnantukinde mite sei ndinoze kupost rakakura ndakatuka. Zvakandi ndakaita 2 days ndine stress. I don't even want to lie. That one, it affected me because ndasana mbozvijaira. Ndikaita 2 days. Brother yangu akandifonera akati chimwe akatoo concerned but ndakarwadziwa. Then I think I needed that to happen so that zvinondita brace up for what's gonna come in future. Then the second time I think pandakatanga kunyorwa ma-articles ndakatadza kuti kuvata 2 days because ndaiva neconfusion. Ndakatombeta tawiwa ndiunyeba ndikaita confusion, but then at the same time ndaita confusion. I'm very thankful kuti kune mamwe mashema yenza ndada kuzoma are you okay or what, because ndasina kuzvijaira. But as time goes on, let me tell you one thing, Kumbi, because now I know kuti vatangonyora ichase I think ndakaka kamunhu kakuti kanini kekuti ndoseka ndotoignore ndototanga kutoti let me continue nevideo. Pazvakatanga kuitika ndakatadza kuita kana live stream, ndakatadza kana kudya, ndakatadza kana kutorekodha, ndakatadza because ndiite sei apa pangu pakapisa ndikakoniwa kurya. But now ndotonofunga kuti saka ndinokosa kuorder KFC resvike izvozvi. Don't live with that. So I think it actually happens, but as time goes on, I remember even Lynn Fitho pane Bible, Bashwa is Wokare. I don't know what eyes of feel safe as Shakatanga. Panakatanga, like I said, Jaindi Bata Singaiti, or to be honest with you, because I was just none of there like I want to bore. So now the next video, a counter the kuboa. And then it just, you're in your head. Okay, hi guys, my name is Lynn. I've chatted on Bobudi because you're now overthinking. Oh my gosh. Hi guys, you go find my guys. But you only know because Mkomana wako anengari popa kukukomfort. I don't why you really kana utombotamba to game. Ko isusu nikita kata mazayo. In reality, nano comfort akago batoti the asa don't worry babe nabasa. After that you still. Well, have you noticed kuti kantoa someone and it's easy, but once you put a camera, you're talking to yourself, you're making practical jokes. It's a whole different ball game, and it's like I still even struggle with that. I don't know. Oh really? So Zango fan. Great. Anyway, yeah, Gabo just had plenty more garimo. Link on into last caller when. Any questions? Sorry, ndandi mufunzo wandafunza ini ndati Lini wewe why pakaita coincidence iyo kuti 2010 kune World Cup iwo uri kucrossa border uri kutoti wako yakuchikoro Linika apa World Cup ndakatoenda ndakatonunga kuenda kumba zvaifaya just strategic. Munhu akutoti school Stockholm syndrome wati kupi hakuna zvazviri strategic. ndiri rusavada hanzi im39 inonzi chibva tangoita aiwa bye agariso akuta offside buda vaenda bokutaurira kalini Fitho kuti vanoita offside budzi vava offside ndakada kuti uimbeka ndachida kutoti ndingoimba one
stanza since you're Ora uda kuimba wewe. Yes. I'm up for that. I mean, I also want to test do I still remember my lyrics? I did do Chirukariro. Endi rukariro na. I'm not gonna sing it, but yeah. Sure. Now I understand. Vaskano Savada never had a chance. Rwangu rusimbire kuna Kristu andidawiri nemunu asimusita rajesu una Jesu ndiye dombo neyo yangu imendicha nyura zangu. Amen. Ndagona azaka kangana. Sharon, then Nancy take it up to Gedimbo Pinda Madio. Wayura. Bye, Lynn. But it was good to have you here. Dafara kukuona. I know. You also made my night. That was fun. I really enjoyed myself. Thank you. Lincoln is our last caller. All right. Nasafara boy. Linky. Usati wataura na Linky. Ndikuimbire song yako. Mira. Ndikuimbire. Lincoln. My everything. My Lincoln. My everything. My Lincoln. My everything. Oh, single. Most of them that love Chit. Nobody acceptable. Pakaipa. Ndeshero. Yes, up to now, even face to face, you don't want to comment my singing for you. Oh, I have to blame Sister Eunice. Mira, ndine mtemo. Unotanga wamhoresa. Hi. Ozopinda muchikamu chinotera. Oh my God. Hi, how are you? I feel like I'm a third wheel here. No. I'm They're coming. flirting. That's good. Sharon also by Buturake. Okay. Anyway, thanks for the song. I'm really honored, you know. Oh my God, because I spent the whole night writing that song. Ish. Yeah, I can imagine. Like I'm really grateful. Oh yeah. You're all right. welcome. Thank you very much. Hi, Lynn. What do you say? Hi, Siri say, how are you? All right. Eunice ndiyani asi ndiwife ndikuverenga apa pakanzi kuti ndamboona wife comment. Let me do go. Fill me in. I will do go for you. Alright, semvalile. Ndikuuze uyu komana anonzi Lincoln inini ndakatanga kumuona but ndamubvunza kuti are you single zvinotenderwa kaizvi unonzi Lincoln ndobva ati he's not sure but saka kati he's not sure it means kuti pane vacancy or hapana vacancy saka I can pursue ndobva ndaramba ndichipesua ndaramba ndichipesua pepe nonzi Sister Eunice so apa vakapikira futi handisi kuzotoda kubva kukupikira sei vashande vake chavakatouya vakapfeka nemhiki nezvinhu zvacho zvese regalia vakutanga kuyemera yekera Lincoln pamberi pangu
You want whatever. Maybe also, oh, oh, go, Okay, Lynn. Yesterday because of Lincoln. Lynn, 6 years mirandikudze chokwadi. Oh, anyway, 6 years She's just sister Eunice 6 years. See, sister Eunice vakazvivhizila kuti vanotaura ndevere izvo kwasa dzisikulumira indevere uskoli Yeah, so I definitely miss that episode. In short ndakadzvamurirwa pamberi pevanhu ndozvandokwanisa iwe wanga wanzoteya riva rako ukati wosolidify pane vanhu paine mawitness kuti mufesu ndaridza x ndewangu apa problem na Lincoln musell out because Lincoln aindibhasha futi akati aiti kana vanhu vakataura inyarara but sister Eunice vakatanga kutaura kuti oh Lincoln oskolo obva aichinja nokuti vaitaura kuti chiine chindevere uchinja ubva atangondibhasha kuti he chero ndiye akandipimba saka kana kwandaenda uya yega ndanga ndaita sei undibhasha then kana sister Eunice vakadropa foni yavo ikadropa I think mabundles anenge apera sister Eunice but it's got this year. Yeah. Zero out. Mabundles asisa Eunice aipera ndopa vaidropa vombonojusa mamwe vanenge vachishandisa eke rakafanira vanoshandisa kuZimbabwe amene unonzi chiko kadhongo kaike kaimbopera kakarezikreta kadhongo voenda pasi pemusawa vombonojusa votozinzi network yangu voti mine ndinyatsoenda nechemugomo ndichesei network ibata ndopa vaidzoka Lincoln aibata ngwati yes inonzi chiine ndeve nekuti I love you nendeve saka ari dangerous maybe vebva vatanga kuti nyakutanda pila vozi ya pila uvhale munyawo uvhale mudholo vobva wati o likulumile ndozvavaite kuzviwo maenda mugomo iwo akarwadziwa nekuti hauna kunzwa zvakataurwa because pakanyorwa nechi but wakandiramba iwewe pawakaona bingo iti yes nyaya yacho iperi then continue ndakubata zvangu inini handina mbodaro ini really but akabvuma akanda kundicheka out kuenda kudhina zvake but I don't know kuti zvichabudirira here ivo vakaudzana nechirudzi chandaisahwa zviro pane akatopropose vanzi kumba kuda mombe ngari chero niwe uripo kuti ngavatete vangu vachakufonera not that type iwe linokutowedzera vamwani mabraids vaibva vadeusuo vakanga vakabhotora lipstick otangesa lipstick havazori lipstick for the first time zviro vakazora lipstick pakamera ndondwari chakutumirai black itaura nalini ndamira speechless aterera pampa otsvaga lipstick yeblack remember a gentleman #romantic #goals akati lipstick yeblack yodiwa namadam vari kudhivana inruti ndotimira iwewo handinotoda lipstick yeblack anoda lipstick yeblack fire disqualified aichawe no you cannot disqualify me Lynn, hi ndachida kubvunza kuti on this new channel yawavhura what are you really focusing on? The new channel is still getting its feet, but the whole point is I'm trying to make it a place where we can all learn how to grow our YouTube channels from scratch. So we do talk about that a lot, and making money in these streets. So for now, we talk about alternative. For now, we've been talking about alternative ways we can make money online. I'm still doing my analytics on a back end kwangu.
Maria cut in a blog rangu and that sort of thing. So we're just trying to be, I don't know, entrepreneurs, make money, business people. I'll see how it goes. But for now, you know how with the channel, you go in one direction and then you see where most of your viewers are coming from and then you end up going that way. But for now, that's the foundation that has been laid. Yeah. Yeah, I get it. Yeah. No, it will work Hopefully, out. but It will work out. yeah, I really hope so, because to be honest with you, yeah, the journey is be tough, because I don't know, even personally, I'm trying to think last year what sort of content was I looking for? Did I ever look for how to make money on YouTube? And this so obviously I need to find what people are really looking for in terms of like it's a business wise, money wise, productivity wise. I don't know. Yeah, I get it. So are you a subscriber? Are you going to subscribe to the new channel? Definitely, I'm going to subscribe. Okay. And please do. I'm very and do open watch. to ideas. Yeah, Actually, do watch. That watch time. I will, apart from definitely. everything, do that watch time. Okay, it's all right. Eunice is in the building. I'm reading that comment. Yo, I could see. Could you Sharon? Vanhu manhamba ere kumadm. Titoita muchato pano. Titoita muchato pano. Hakuna zvakadii. We found love on Shema TV. Okay, on a serious note, I've been started channel you. Yeah, calling Fitho. Inonzi Lynn matter. My name and surname. Aipo ere somewhere. Nyora zita rangu hapo, share noipi. Lynn matter. Ndichisoisa kusata pedza ipapapo. Iyo zita rangu. Lynn matter is into business, guys. This person. Ndafunga zvemari. Ngati zvemari, guys. Yeah. At the end of the day, to find out badara my bills. Let's not lie to each other. I did. So we have to make money. And do you know what is funny? The biggest comment I used to get on my old channel was, "Hey, then I've got a channel now that literally does that. Whenever I put over, I don't understand. No, Zatichi, Miranduguze one thing in life. In everything we do, people always talk. It's either you have the positive and the negative energy, but it's up to you. Focus yako unoisa pai. If you put it on the negative side, you spend the rest of your life which is fixer. You can't please everybody. It's impossible. That is so true. And, yeah, my advice to you is just be you, do you. At the end of the day, you need to be happy. Yes, thank you guys. Ndakantomboona pafoni pangu apo kuti vanhu vanga vane vasubscribers. Ini ndakupawo yangu chimukofere kunoku ndaedhawo izvozvizvi nechimukofere. Ndatanga ndiri before ndauya palive panapa ndandiri pa590 subscribers. 590 ndapa 600 590. Yeah, good. 617. Mashemari mese. Vane rudo. Too much shame. Dai mazimba isakadai. Chiri tere chifamba nematesla. Dai nice support us. Zitanaka, we'll get there. It's never too late to discuss. But you know what, sorry you guys, link on the last caller wedding because that is at 2 hours already. So ndakufana kuti so guest wedu guys. Iro battery rangu ratone 2%. Ndichafuta kudzima izvozvi. Pa camera. Saka, I was saying that you just have to, as long as you happy you've got inner peace and you feel at liberty. I think you should just be strong and never be double-minded.
You know what? That's exactly why I deleted the first channel. Then that tone was there. And like deep down, I wanted to do like just business stuff and everything, and to complement everything else I do. And it, at the same time, the channel you 20 mari, no views. I would be thinking, "Nice, could leave this and get without to get delete on that then that was at $30 now." You know, it was. I always tell like my students, life is very easy. It's all about making decisions and never looking back. I concur. I agree with you. But making a decision, it's a difficult decision itself. It is. It is. But is. Once you take that step, I'm doing this, never look back. Because nguva yakawanda inogona kurasika uchienda back and forth. What a video, Lynn Fitho player in mistake story. Oh, and I don't want to. About voice road, you know what I get voice road. I struggle. Then there's a film that could editor. I edit like the same video 3 times, listening to my own voice. Those are terror footy. Can I upload the right here? Oh, yeah. Lincoln, I could hear that way. Okay. And I'll put on the link. Guys, then I was just here to encourage you guys. Let's not look back. The future is very bright, but it's up to us. Like you have to move by faith. See the light at the end of the channel, then go after it. Everything will fall into place. I needed to hear that. Thank you. Honestly, you have no idea. Thank you. I'm glad kana ndabatsira. Mabatsira Sharon Mashemari and Joannes Nambokudza. Yes. All right. I think I'll leave it here today. Cheryl, good night. Thanks for the song. Imchakuimbira next week. We'll be tuning in for that one. It's coming. Good night. Undi road. Thanks. I can't promise that. Out of the box, please. Guys. Last words. What can I say? Thank you guys for having me. Representing Team 054. I hope I'm making my town proud. Primary school. But that was fun. And I did enjoy you guys asking me about YouTube. It's my favorite topic. And to everyone as well, a subscriber, you guys are amazing. Please watch my videos. Watch time more than anything. That's the hardest part when you're starting YouTube. Watch time. And yeah, apart from me, please support other YouTubers. There's no reason why you should subscribe to another YouTuber, another YouTuber. Each person has a different style of delivery. We are not at a point here, even same story. Like different ways. Just subscribe and let us have our communities grow. That's all I have. And Sharon, thank you, Mom. Number 2, and Poku, I saw like no ignore sometimes, not really. Do not respond. I won't respond you in time. Yeah, but don't respond. It might not be then. It might not be then, but you will definitely get a response. You know that. I'm gonna say brigadier. But anyway, thank you, Lynn. Say hi to your boyfriend and keep the love and fire burning. I hope and I wish you all the best in the new channel. Kana ukafunga kudzoka kugossip andifungi kuti pane munhu akakubatirira shamu kuti usadzoka, just come back wotangidza. I will. Ndikazoenda kusvikaramba mona ndadzoka mongonditi welcome back, no judgment. Iwe dzoka kwamwari ndozvaunogona ungedu unozvigona futi. So yeah, that's basically it. And yeah, ndetimaona mumavideo tichidzidza. Thank you very much. Bye. 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 Right. Iribo. Guys, ininika. I think ndakuvata ndanyara. 2 hours. Good night.
guys, nhasi ndaekera Lincoln ndichamubata zvangu. I will touch you, Lincoln. In interpretation yangu, I will touch you. Chakubata. I will touch you. Bye. Chakuenda.